Dardali Monsing Timung Arong Along Swasthya Seva Abhiyan Special Material Chai Health Camp Kapamanpon Harlong kelok hem konglong rai kom sai khi ari deng kachingna Holong kom majialong richo hidikrong thom tinia lialong mahajan sampak abhijan amai kapamanpon Dardali Monsing Timung Arong Along Swasthya Seva Abhiyan Special Material Chai Health Camp Kapamanpon Non birtang tonpen arjupon sinang Pini bu signify koy arni Lakha Krisir Kep Dhansari constituency ke parlo Dardali Monsing Timung Arong Along Swasthya Seva Abhiyan Special Material Lapen Chai Health Camp Kapadupon Lason si Indian Prime Minister Narendra Modi Lapen Dr. Himanta Biswa Sharma kaping khat pona tengpen Pini Dr. Atum Wangpen Monsing Timung Arong Along Sitami Selangpon Lason si bang so kemalong Pini se kelangpon lake Ame kachichar chia tumaphan Power chasma Lapen ason Akiso sitami Selangpon lo Lapen Dardali aradatum Sitami ningarong pen si chelang dun ringti Bang so Swasthya Seva Abhiyan Special Material Lapen Chai Health Camp Along Kachitong dun BPM William Rongphar BSc Dr. Rup Singh Hanse Chai Specialist Dr. Rajit Timung Nurse Asa Lapen Medical Staff Hatum Chitong Dun Pen Mai Misen Pen Pajutpon Halapu Block Program Manager William Rongphar Asangho Herangkeang no Kapachini Ponke Initum Inglong Asomate Tribel Asuatum Lasona Kemalong Amuluk Jum Hekiti Lasi Non kevang jilang apor hutki kadoka veta lasona kemalong kachitong dun pejia phan tami phan pachini pon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Longsing Timung Club Along La Swasthya Seva Abhijan Camp Atheke Special Maternal and Child Health Aputhak Dak Nilitum Dipu Medical College along pen Specialist Doctor atum atheke Gynae Specialist Child Specialist lapen anparta ENT Specialist lapen Dental Specialist la sologot RBS ke Doctor atum la osomar atum aphan birth defects ke detect dia aphan lapen anparta vaccination lapen la pre-distribution of medicine lahai asai ke claim dia phan sidak nilitum wang lo achiklo jon wang ta laso Swasthya Seva Abhijan Camp nilitum blog ahin athupan claiming bom program adim lase pini ladak dololi ahawara long la longsing timunga club along seta la son thak thaksi la jun achiklo apharman ladak Swasthya Seva Abhijan Camp ki bije phan se pini dak chingrum lo lapen la so campaign dak kedo araratum bekhekoi la oso chopathe alo somaratum lapen anpata bihek thihek amumaratum lapen anpata la saru sareng atum seta alang tum methang akisung akisu hai pen seta alang litum chepaklang dun pen lason awar sai long pon popusi nilihin pen matalo lapen dak nilitum amekelang ahin pentado ladak sosma sita akijoy keron pon do lasi dak arara tumpu sita la hai abar sai cho endun pen la methang ok pranahin nanathu kecipe me pon jia phan alang litum klem pon pol la pendang nang citu dun la pen ong dung pendang na citong dun aposita kadok ave phan sita akero pilo la pinia son na bangke athe la son rong arlo la pen anparta la Halloween adim bangke specialist doctor tum kile bangke la ke ilitum e baha pasi matha nangji athe specialist doctor tum abangke medical college along la pen anparta civil hospital along la pen son thak thasi
la district hospital la long hai si alang litum han long ik chot ji sita pini la dak specialist doctor tum ke wang pen alang litum long litum se ke chelang dun long la pen rada tum sita alang kesu ke chepaklang dun pen alang litum la kesu ke cicini long ke la ke alang litum kopai posini lipuji la pen son thak taksi ong dung pen na chito dun pen la son awar sai sita monon phi te bok tere long sita du pulote dak det la pukali kar biang long angkang lo sita la sona kem do bom la sin no hok le do sita ilitum karbiatum ba ilitum inglong aso tum ana bangke la sona war sai ke chu endun ong e la si ka dog we phansa chu ning ri lo la son thak thak a kem jong si do li putang te nang litum ong dung pen la hai awar sai ke chu endun pen me than me thanga okapran sita ke chepe meje phase ilitum ka do we ta bor inang po aron re pen harlong kelok ke pon atuma phan ritarli bomlo assistant SP fit amit borbhoya IPS nijang karbiang long hamren arong supi keparlo arting arong along kedo harlong ki forji aphan kedam tang ani mine and mineral department ahin pen ki forji aphan howang pi ponlo lasolong priyanka bora si contractor arpu chepalong dunlo lasolong aphan pharo along karbiang long autonomous council KAC aphan 40% lapen kiklem atum aphan 60% pusi pangdak ponlo monta harlong kelok quarry site howang ki pivek pen akaprek adim along sitame komatmat atum ne ki phur parhu pen aron tokjir alo avipin pen NL07AA 2008 dampar ihum hamren police arideng tachingna case number 152023 under section 447379411 IPC section 21 mm DR at 1957 pabonkor harlong kelok agari ongdong ardi kedo pen hamren arong supi atowar sitame penang an hainodunlo lasolong hawar arat atum sitame birta sutai along pen KAC aphan pachini ponlo kedam tang rongkor arong along CM pen jalin sirat pen kachingki kajepa joy mate public instruction program kedeng along herangkiatum karjudun harlong kelok ke pon pen hawar arat kasik sak dokok pute kupiasai dengji pukarjudun ahut ke jongsi hawar arat atum jongsi kasik sak dokok pute pangton kok pupusi lam thepaklang pon bonta hamren atowar ke waklang tengman et aphita harlong kelok ke pon pangton telang joy joy pen aron choklim alo kawe pen ke pon kedokok ajok hamren police atum pen keneblong labangso harlong kelok aron alo choklim pen avipin pen kepon atum aphan ritarli ponlo pusi nang pachini dun birta ke tok bomahut ke komat si ke pon ma lapen kopi konat pen si ke pon ma klardak alam the long pon pelang Nijang Karbiang long Chinthong constituency ke parlo long ilubui community hall hemalong pini BJP ahin pen Chinthong apias tinaphan asona harmu keron padopon Chinthong aradaphan pini keron pon pini amai along keron pon lake sok thengthe kon lapen pi keroi amisin therang lahai hui ron pon lo bangso keron pon lake Chinthong arat mate apias tinaphan si ron pon lo pini amai along pangrum pet pen PS krihini an phan pon lo bonta botor ki mimedet ajok pini abangke apias tin pen abangke nang chitong dun un edet lo pusi nang pachini pini bangso jai megalong kiron pon mate ki pi pon long lake PS hini an phansi pi pon long chot lo pusi pachini pon Chinthong apias tin aphan ron pen mithang adim kachiron dam rep je phansi than pon lapen therang lapen pi kiroi amisin kiron pon along kewang kilang arni tame kiron pon sujia pui abhijit pro lang li hin pen lamchak chipitikang lapen non kilong dunde atumsi apong ka preke long pon pokusi than pon lo
News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Prime Minister mate mil tum BJP parti mate itu tuma det kachari ain tu mate itu tuma bala Prime Minister Narendra Modi sarake hai ala 9 years ka complete mate itu tum beneficiary samilon itu tum chinthong long urunodoi tado hemsu ala PMAYG penting lok lahe kupitu ma kilong dun urunodoi Awas Plus tado non duplik dak nang kele ration card tado dak do pasti kupipi si kilong dun de ma halas lu kacing lai a meeting bini kini tum kilong dun ana tum ahok ma long weg ma wan si kilong le hal hay ini tum kilong pen kupi lo ke klem hal hay kacetan kacimung ame non dak kiron ke ala herang kita lapen tirang do lapen mesin do la coy pigero mesin la he a mesin ke apang pang ke la puron puet ti monsta peneng ben mangke ke thak thek wek ke roi thek wek atu man si kipi ate apang ran ke a mesin long lok ko na he hayam diam ko kalite war chora pak ti nasi peneng bang ke thak thek wek atu man si pi kon lo penan tan ke arunon apu kipi ponisi do la training ke pas tang non ke itu blok penta penana training do no halan itu alang itu mata nilun sen aku ruang pun tu lake non aku ke lake pini ke dak PS hini bela sistemnya PS ti no presiden secretary ta cirang alang itu si aku ada arong tu hang ceron tu pini ke mana arwi yang bamat la tuar ta bengan foodlo bon sistemnya arwi yang du bamat gari ta block check lo road block check bamat wang ket uni dan only PS ini sih wang untuk Volongko Majialong Richo Hidi Krong Thom Tinialialong Mahajan Samprak Abhiyan Amai Kapamanpon Kidam Tang Nipai Krisir Kep Mahajan Samprak Abhiyan Amai Kapamanpon Lakha Krisi Lang Perahawar Volongko Majialong Richo Hidi Krong Thom Tinialialong Mahajan Samprak Abhiyan Beneficiary Samilon BJP Atum Richo Hidialong Mai Kangipon Karbiang long ia Madhuram Lekthei Lapen Difu LA Bida Singh Ingleng Buklia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Lapen Simon Phangcho Lapen kaprek ke thei ke dingatum sitami labang so mailong RD Pidun Lapusonsi RV ke jangapor hut an sitami rat atum labang so Mahajan Samprak Abhijan Amayalong Ongdung BJP aphan ke kroy akorte injir sarpi sarphu atum an sitami Cetong dun pen labang soma insam jin pensi ajut panlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong ini ada betul yang parti dan tingkat apa jadi itu mengenai Indian Prime Minister Narendra Modi alang tingkat sekian cari pen elektron apir te mate elektron dia long upi ko son si rara tum api lahai kacini dia ini parti pen program adalah partai beneficiary sambilan la beneficiary itu sopen channel urunodo ration card kapre itu la beneficiary scheme aso kelong dun la bangsa milet inai hasil ini tu kita jangpe la penjadim ka sedang masih di meo milet tu itu pendang apa itu ji non tadi mengejayanya sedang dan itu adalah api yang masih terhadap siap dia non maksudnya itu pihak karena itu nongli cuma topiklah itu beneficiary kan kamu pulang ke atau kita nonglet kan eson kamu ya tamu ni kan kalau dia ini tu angkara lama binangan beneficiary scheme ke nonglet Raja Kota Tiniali মন্দিৰত বাংলোৰত বুদ্ধি 9 বছৰ অতিক্ৰম কৰি
হিতাধিকাৰী সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই সভাত উপস্থিত আমাৰ ব্লক কল্যাণ ডিচি EM মধুৰাম ৰক্ষী ডাঙৰীয়া আছে, আমাৰ BDC চেয়াৰমেন পিলিং ডাঙৰীয়া আছে, BLCG চেয়াৰমেন আমাৰ বিপুল বৰা ডাঙৰীয়া আছে আৰু দলৰ BJP দলৰ মণ্ডলৰ সভাপতি আমাৰ দল সিং ৰংপী ডাঙৰীয়া আছে আৰু আমাৰ ইয়াত এই মণ্ডলত বা এই MSC অন্তৰ্গত কিমান হাজাৰ বা কিমান কোটি টকা ইয়াত ৰাইজে বেনিফিট পাইছে এই কথা আলোচনা কৰা হৈছে। অলমষ্ট ইয়াত 100 কোটিটো আছেই, তাৰোপৰি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কেইটামানৰ হয়তো 200মান কোটি এইটো বচা কাৰণ PWD PDSY এই চব বহুত আছে, অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ এইবিলাক আছে। গতিকে ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে মোদী চৰকাৰ আহি ভাল, মোদী চৰকাৰ আহি দুখীয়া ৰাইজক সা সুবিধা দিয়াৰ কথা। আজি আগতে বিশেষকৈ আয়ুষ্মান ভাৰত লিমিটেশ্যন আছিলে, যোনে মানে কেৱল চাকৰি কৰে সি নাপায়, যোনে এমাৰ চাকৰি কৰে সি নাপায়, কিন্তু আজি সকলো আনকি আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদিহে কিমান হাজাৰ এইটো আছে এই হিচাপে যদি আপোনালোকে দেখাই দিয়ে আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড পাব। যদি পায় বছৰেকত 5 লাখ টকা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ধন্যবাদ। এনেকুৱা বহুত স্কিম আছে, এতিয়া মই ধুলে নকওঁ। আজি আপোনালোকে অন্ততঃ এই সভাত আহিছে ভালদৰে বুজাই দিব, তাতে আপোনালোকৰ